Swaka Chauke Channel i channel leyi taka wena yi ku tisela swa xiyimo xa le henhla. Swaka Chauke Channel yi ku navetisela mabindzu kumbe ku promota, yi fambisana kahle na Creative Media Solution lava ku tiselaka graphic design ya xiyimo xa le henhla. Vuxokoxoko tihlanganisi na vona eka nomboro leyi landzelaka 071 752 2624, kasi loko lava ku tihlanganisa na Swaka Chauke Channel va kumeka eka nomboro leyi landzelaka 076 324 9926 eka Facebook Swaka Chauke. Aye, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV. Hi ba mandla hi velela ka vanhu hikwalaho nghena va subscriber aka YouTube channel ya Swaka Chauke TV hi ndlela yo fanele. Without any waste of time, mo nghena mhakeni hi ndlela leyi landzelaka. Music wa Xitsonga ku na vanhu vo karhi lava va nga wu khoma loko a va nga ri kona, I don't music lowu a ta va ri hi ndlela yin'wana eka nkarhi wa sweswi, kumbe evolution ya music wa Xitsonga a yi ta va yi nga ri yona leyi nga xiswo sweswi. Munhu loyi a nga khoma electro swi nga vuli ku lava van'wana a va swi koti ku yimbelela kumbe a va blind, but number one i J John hi ku ya hi mina hala ka site ra electro. Why ni vula so? Cheka ti-hit ta demand ku tingani kumbe laha misalo a fikaka a nghenisaka voice ko ka ti features tin'wana na tin'wana leti a va ku a ri na to. Ni kombela u choose, it's one of the best hits leti Dama nga ti endla. Sweswiwani ku na Gimora, it's one of the best songs ra lembe leri ngele ka rona ra 2025. Like ti tele ngopfu tinghoma leti Misa loyi a nga fika ti humesa kumbe la a nga fika a va na contribution aka to ti nga na matimba. And loko a yimbele Demand wa n'wi twa ku Demand o flow a nga need ngopfu na leswi va ngo auto-tune wa yi need just for ku nghoma kumbe album kumbe ku yimbelela ka ye kumbe risimu ri va right, but you can see ku Demand is talented and lyrically the guy is one of the best aka karhi loyi ngele ka wona ka vayisa lava va yimbelelaka electro lava n'wana hikwavo va ta andzhaku. And then hala ka music wa Message ina Solly Makam. Solly Makam i do number 1 aka site ra music wa Message, without any fear or favor. Solly Makam i do number 1 at the moment aka music wa Message, aka tiqambi kwa ta Xitsonga. Swin'wana u cheka na hi ti-gig leti munhu a ti kumaka, swin'wana u cheka na hi fan base leyi a nga na yona. Fan base a hembi na siku na rin'we, like fan base a hembi, let me put it in that way. Fan base a hembi, the way fan base yi respondisa ku xiswo aka that particular artist, it shows that the artist is stronger than others or someone or whatever. So cheka ti-lyrics ta Demand ta Solly Makam. Xitereka xa Magwala i Message, but ya ba ene rhandziwi ngopfu hi vanhu. Xidumbu xa Mkhegulu i Message mara ene rhandziwi ngopfu hi vanhu. Like ti tele ngopfu tinghoma leti nga ti vulaka. And then hala Ndzumbeni hala hi na munhu wa ku fana Benny Mayengani, hi dyo ri nga khoma ndzumba diesel letiya. Hambi ho swi lava, hambi ho ya le na le or hi vulavula yini, deep down we all know that Benny Mayengani hi dyo top aka Ndzumba. And lucky enough Benny Mayengani divi top aka Ndzumba, di tlhe di outshine na tiqambi letin'wana, di outshine ndlela ya ku ri di claim victory kumbe di claim presidency ya ile ka music wa Xitsonga Benny Mayengani. And if leswi tlhe swi ka swi kwatsa swi fanela, why? Because already se munhu loyi a nga endlela vito. Ku fana na Solly Makam u ti vitana Genius Solly Makam. So loko di fika di ba hit Solly Makam, hambi do tlumbela hit ya 1, loko di tlumbela hit ya 1 hikwenu ri epe sexual Genius xi blind i Genius xisa lexi. Loko Benny Mayengani fika di tlumbe ngoma ya 1 kumbe hit ya 1 aka album, hambi album yi nga bi epe setwani mrhanga phani letwani mrhangeri leti. Lo misaje John fika tlumbela la ove ku hayi leyiwani dokodela yo tshungula hi leyiwani yo tshungula xigazeni yi fikini J John hi ndlela yo fana le. So sweswo hinkwaswo va yisela ni nga mention la hinkwavo va na ti-deputy ta vona hi ku twisaka mina kumbe hi ku ya hi mina.
deputy ya Sol Makam Oscar Makam at the moment a swi lavi or a swi lavi loko u nga tlangi Sol Makam ka message you going to play Oscar Makam a wu na choice loko u nga tlangi J John a ka Electro you going to play Shamakhombo a wu na choice swi nga vuli ku ri this other deputy leti ni valaka hi toho a ti na talent va talented but hi cheka level hi cheka response ya vaseketeri hi cheka na ti-hit leti u nga na toho as an artist a swi lava hi swi lavi Benny Mayengani deputy ya Benny Mayengani i Mr Post hambi ho swi lava hambi hi nga swi lavi kumbe hi endla yini deputy ya Benny Mayengani i Mr Post at the moment ku ha munhu un'wana loko wo la ta tlanga album ya Benny Mayengani ivi bora swi la ku ya bora because u la ta tlanga ya Mr Post a wu na choice hi ndlela yo fanela hambiswiritano vayisala va na contribution yin'wana yikulukumba ngopfu aka music wa Xitsonga hi fanele va appreciate nkarhi wa ha ri kona hi ndlela yo fana leyo